Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Selamat bersiaran bersama podcast rasmi Persatuan Juru Ekstrim Malaysia. Ini merupakan saluran sosial media rasmi bagi Persatuan Juru Ekstrim Malaysia untuk kita berbincang mengenai isu-isu yang diperkatakan. Dan juga pada hari ini kita sangat berbangga kita bersama dengan Puan El Mageswari, pengarah bahagian Sains Kesihatan Bersekutu Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan terima kasih Puan Mages kerana sudi bersama kita pada hari ini. Dan Puan Mages merupakan pengarah di bahagian Sains Kesihatan Bersekutu dan secara tidak langsung juga merupakan orang yang sangat memberikan impak yang sangat besar kepada BSKB terutamanya dalam pelaksanaan Akta 774. Yes, Okay. exactly. Sebelum kita memulakan sesi perbincangan, mungkin kita akan mendengar sedikit sebanyak pengenalan daripada Puan Mages tentang perkhidmatan beliau di BSKB dan juga BSKB itu sendiri secara amnya. Okey, silakan. terima kasih Encik Syawal. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasihlah untuk Persatuan MSR untuk berada di sini untuk temu bual dan juga kita nak berkongsi mungkin sedikit hala tuju bagaimana kita nak bersedia ke arah transformasi kesihatan ya. Kalau ikutkan sejarah bahagian Sains Kesihatan Bersekutu ni ataupun Allied Health Profession Science Division ditubuhkan 20 years ago. So tahun ni genap 20 tahun. So 2006 lah ditubuhkan. Okey. Kami secara structurally di bawah program perubatan. Kita ada 6 program di kesihatan but we are directly under program perubatan. Dan fungsi di sini untuk tadbir urus 29 jenis profession. Kita 29. kira 29. Satu keluarga yang sangat besar. Ya. Dan anak ramai sekali ya. Kita kalau ikutkan di Kementerian Kesihatan sahaja, we are almost going up to 30,000. Dan kita anggap di private, we will have another 30,000 jugalah ya. So in total like it's a very big group that they are looking at. Okay, sekarang dengan adanya Akta 774 ataupun Akta Profession Kesihatan Bersekutu, kita nampak di accountability dan juga tanggungjawab kepada BSKB ni jadi sangat luas. We are not only buat kerja-kerja berkaitan dengan national level, we also put ourselves in the global arena actually ya. So kawal selia satu lain-lain berkaitan dengan perkembangan profession, perkembangan perkhidmatan, latihan, capacity building, plan strategic. And baru-baru ni kita sedang membangunkan 10-year blueprint for Allied Health profession in the country with the WHO. So ini sebahagian daripada transformasi kesihatan negara. Exactly. Kita nak sediakan kesihatan bersekutu ni ke arah kita become part parcel of the transformasi kesihatan. So kita tak nak tertinggal lah sebenarnya ya. So we want to be in it. Macam Sains Kesihatan Bersekutu ini antara fatality ataupun kelompok yang paling besar dalam sistem kesihatan negara. We are the third largest. Because nurses lagi ramai. We are considered third largest when you put everyone together actually. Into the allied health professional, yes, not individual profession. No, when you put all the 29 profession, memang begitulah. So in fact dengan adanya akta kita nampak lagi ramai profession want to be allied health ataupun included in the akta. They are knocking our doors lah tapi kita belum buka lagi. Okey, terima kasih Puan Mages atas pengenalan tadi dan kita teruskan dalam sesi perbincangan kita dan seperti kebiasaannya kita perlukan amanat dululah sebelum kita berbincang secara lanjut since dalam kita punya teknologi sekarang sangat berkembang, so mungkin banyak peranan yang akan berubah terutama sekali dengan pengenalan akta-akta yang baru dan mungkin akan ada lagi selepas ini. Jadi soalannya sebagai pengarah BSKB dan saya rasa mungkin dah di tahap matang
dalam pengurusan dalam BSKB ni, dan apakah amanat utama yang ingin disampaikan kepada juru X-ray Malaysia, sama ada diagnostik atau terapi, untuk mendepani transformasi kesihatan negara ni. Silakan. Okay. Saya rasa terlebih dahulu saya sebagai non-profession, I'm a dietitian, tapi memang kita sangat bekerjasama lah dengan semua profession sebenarnya ya. To start with, saya boleh katakan biasa yang kefahaman di luar adalah berkaitan juru X-ray adalah ambil gambar je. It doesn't end there, ya And then kan? penggunaan X-ray biasanya orang kata X-ray. 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 Yeah. So peranan dia saya nampak lebih luas lah, sebab image yang dihasilkan oleh juru X-ray ni, dia akan menentukan hala tuju rawatan sekali. Ketepatan dia, sama ada rawatan tu adalah sesuai sebagainya lah. So untuk tu mungkin sebagai pengarah amanat saya adalah kepada profession adalah believe in yourself, dan juga pastikan kita bina kapasiti dan juga skill kita ni untuk mencapai tahap yang kita boleh membanggakan keseluruhan perkhidmatan yang kita sediakan sebenarnya. Dan pentingnya kita sentiasa ingat setiap gerak kerja kita, cara kita menyampaikan perkhidmatan, image yang kita bawa, professionalism yang kita ada ni akan menunjukkan bagaimana kita bersedia untuk mentransformasikan kesihatan dalam negara ni. So first of all, believe in yourself, be professional and be ethical. Itu adalah saya rasa yang first thing saya nak sampaikan kepada profession. Okey, terima kasih Puan Magis atas ulasan ataupun amanat yang diberikan dengan kita berada di dalam landasan yang betul. Kemungkinannya untuk kita merealisasikan transformasi kesihatan negara. Ya, setiap orang kena main peranan dia. Okey, terima kasih. Okay. Seperti mana yang telah diterangkan dalam amanat yang disampaikan oleh Puan Magis tadi. So tentang peranan strategik juru X-ray, sama ada diagnostik ataupun terapi di negara ni semakin berkembang, semakin maju, dan dengan adanya Akta 774 ni mungkin ada lagi strategi-strategi lain yang sebelum ni mungkin tidak bukan tak dikatakan tidak wujud, mungkin tidak berapa diketengahkan. Jadi apakah dalam menyokong caparan perkhidmatan kesihatan ini, khususnya dari aspek diagnostik, terapi dan keselamatan pesakit, dalam aspek transformasi kesihatan negara berlandaskan kepada Akta 774 dengan kawalannya. Mana yang itu? Syawal. Itu soalan yang paling penting lah ya. Dia yang akan membuatkan satu-satu profession tu bring the standard lagi tinggi sebenarnya ya. Saya sebagai bila jadi pengarah BSKB ni, first thing that understand that profession X-ray ni adalah antara profession yang paling, nak cakap tua, mungkin paling awal direcognize sebagai satu profession, dan juga diberi mandat untuk bawa satu peranan teknikal yang sangat I could say berteknologi tinggi lah, even from those days So dengan tu kita nampak peranan strategik yang juru X-ray ni adalah untuk diagnosis yang tepat, rawatan yang selamat, dan juga penggunaan sumber yang cekap lah ya. Especially now kita nampak technology is every day changing. What was yesterday is different today. So saya nampak this profession juru X-ray ni, mereka adalah macam dia profession yang sentiasa bergerak bersama dengan dynamic sangat dengan teknologi yang kita adalah ya. Dan with that saya nampak juru X-ray ni jadi tulang belakang kepada perkhidmatan radiologi dan juga radioterapi ya. Kita tak pisahkan dua profession ni, walaupun
lahir sama tapi peranan little bit Peranan different, berbeza. Ya. dan juga ke arah terapi moden lah. So for me that's already strategic enough when you place yourself there sebagai satu profession yang sangat penting. Dan juga saya sebagai mungkin non profession person, saya sangat menghargai sebab profession ni terlibat secara langsung ke arah ketepatan diagnosis. You don't do the image properly, diagnosis can go wrong. So which akan impact pesakit dan juga kita punya klien. So the beginning point is so important until outcome, what kind of outcome we are looking at. So in that sense saya nampak profession juru X-ray diagnostik dan juga terapi are the real strategic partners in the rawatan of the pesakit. So for me that's so essential, which akan impact keseluruhan sistem kesihatan. So if you want to ask, are you a strategic partner? Yes. Definitely yes. Tapi itulah seperti yang dinyatakan oleh Puan Magas tadi. Tapi peranan juru X-ray ni selalu agak ke belakang. We are working behind the scene. Sebab tu dalam di konteks transformasi kesihatan negara ni, ini mungkin soalan sedikit tambahan berbanding generasi muda. Generasi muda sekarang yang very literate dengan IT semua ni, tetapi minat dalam bidang kesihatan ataupun sains dan teknologi ini berkurangan. So berkurangan, sebab tu kita mengalami sedikit kekurangan minat dalam bidang kesihatan. Maybe advocacy, Cik Syawal. Saya nampak kadang-kadang kita berharap cikgu yang memberitahu student that ada bidang-bidang ni, ataupun kalau ibu bapa, kawan-kawan tahu juru X-ray ni siapa, so mungkin dia minta dia belajar dalam bidang tersebut lah. Tetapi dari segi peranan mereka, kepentingan the profession, we don't do enough. So masyarakat kurang memahami. Dan biasanya apa yang dia faham, kerja dekat X-ray department tu lah, ambil gambar je lah. Kan, itu je peranan dia. Dia tak nampak kepentingan tu. The other thing mungkin I would say about kepimpinan. We always call ourselves sokongan, belakang takbir. I think kita kena take away all that lah. Actually kita kena tonjolkan peranan kita yang maksimum dalam profession kita. So now we are talking about doing work within your fullest scope. Sekarang ni I don't think we are doing fullest scope. We are only doing certain part and after that we stop there. But we should progress further to do the fullest scope and give the impact and show your leadership. Itu yang paling penting. Itu yang kita MSR cuba ketengahkan sekarang ni selepas menerima cabaran daripada Datuk Indra Nur Azimi. Make yourself visible, dia kata. So exactly. that is how. Not only visible, kena ada suara jugalah. So itu yang MSR cuba ketengahkan sekarang. So salah satunya dengan mengadakan sesi yang macam ni lah. So terima kasih atas pandangan Puan Magas terhadap isu pertama yang kita cuba ketengahkan tentang what is a strategic untuk juru X-ray, sama ada diagnostik atau terapi. Sebenarnya tak ada orang menghalang kita pun jadi the frontliner. Tak ada orang menghalang pun. We ourselves don't prepare ourselves to be there. Kita dah macam very complacent being behind the scene. Tak ada orang nampak. We very complex. Kita rasa selesa. Lama-lama kita rasa itulah lubuk kita. We feel we belong there, not anywhere else, right? So now we have to move forward. You are more than what you think you are. And you are capable actually. So itu yang penting. Okay, kita sambung daripada soalan yang kedua tadi tentang peranan strategik tentang radiografer, diagnostik dan terapi. Yang kita dengan teknologi yang sedia ada. Seperti yang Puan Magas sebut tadi, kerjaya juru X-ray ni sama ada diagnostik atau terapi adalah orang yang very dynamic in term of teknologi itu sendiri. Sekarang have ni to be dynamic. Yes. Dan sekarang ni teknologi AI diperkenalkan. So apakah pandangan Puan Magas tentang transformasi kesihatan yang seiring yang dengan dikaitkan dengan digitalisasi
dan inovasi. Ya. Apakah perubahan utama yang sedang dan akan memberi kesan secara langsung kepada profesion juru X-ray, sama ada diagnostik ataupun terapi di Kementerian Kesihatan dan di Malaysia secara keseluruhannya? Yeah. To say profession kena percaya, kalau come to innovation and also digitalization ataupun teknologi, antara profession banyak-banyak ni, you are the first person that really have to embrace the technology. Yeah. Kalau dulu macam myself dietitian, maybe teknologi tu kami guna, tetapi it's an option how we use it. But for you, no option. No option. Yes. Ada new technology, you don't adapt to it, you don't learn, that's it. You become absolute. Orang lain akan take over. So meaning that hala tuju ataupun transformasi digital ni something that everyone must always be alert and look forward and make sure you adequately train to embrace that and implement. So itu satu benda yang kita perlu is the take home message lah. Yeah. Digitalization will be there always, it's changing now. In fact, dalam transformasi kesihatan ni, antara perkara yang dipertengahkan adalah about digitalization, innovation, data management, dan satu lagi adalah berkaitan how do we use the technology berfokuskan kepada keperluan pesakit. And it's called integrated care as well. Care. Yes. So meaning digitalization we cannot shy off. It's not only procedure that we want to do. Bukan macam manually you perform your MRI ataupun CT scan. Behind it, what is happening in that? Yes. All the parameters, how they work into that. Yes. That, And how the data that you produce atau image akan digunakan. Don't you must understand the whole aliran daripada persediaan pesakit, having the procedure done, and seterusnya what happened. So if you know what happens seterusnya, you really will appreciate your core business actually. Yeah. And the other thing is, we have a lot of images. I'll always fascinated with the collection of data that we have. But my question is, are we using it? Are we using it? Yeah. Now with the AI pelbagainya dah ada, you don't feed in the proper data to the AI, it doesn't give you the proper answer that you want. Siapa pegang data, kita pegang. Kita not tekan butang jadi take then finish with it. So I'm sure now you have a lot of people having postgrad, then those maybe diploma level doing diploma lanjutan, having PhD. So these people actually really come together, use the data that you have and how you want to enhance patient's journey and experience by the digitalization. Sama juga dalam MSR sendiri kita pun ada sequence of kerjasama dengan vendor ataupun rakan-rakan strategik gitu untuk kursus-kursus jangka pendek yang melibatkan sehari atau 2 hari. Mungkin tidak mencukupi dari segi jangka waktunya, tetapi sedikit sebanyak kita mendedahkan what is the latest technology, what is the AI, peranan AI dan sebagainya, dan mengambil kira yang ni dalam sistem pengurusan akademik. MPKBM, Majlis Profesor Kesihatan Bersekutu Malaysia, yang mengambil alih tugasan standard program daripada MQA untuk akreditasi itu. Adakah elemen-elemen ini dimasukkan di dalam? Definitely, for sure actually. In fact, bila kita buat review of the standard program, first thing we talked about ensure that all the current need for our services including technology, AI ataupun apa saja cara penyampaian kesihatan ni, we said that has to be the essential part. Daripada I know like 10 years ago the old program memang tak terfikir AI pun. Sekarang dah ada, so that's one of the thing that said we must insert in supaya the academic world akan take up that thing and to prepare the students. So most of the subject basically is AI embedded into the... Okay. In fact, when I meaning that deal with people in other countries, kita nampak especially under the Juru X-ray,
mereka memang so advanced into using AI, machine learning, Yes. pelbagainya dalam dia punya penyampaian Mhm. perkhidmatan. So when I came back, I also told them, oh, we must highlight those things that what is happening. And the other thing, maybe association also can help in terms of capacity building or having like mentorship program Yeah. supaya I'm sure among all of you memang ada yang macam already to that level. Tapi dia seorang je having that knowledge, right? So we have to impart that to our people lah. Currently kita ada beberapa orang yang kita kenal pasti yang selalu kita hantar juga untuk menghadiri seminar di luar negara. Contohnya macam di Korea, di Jepun, even Thailand yang banyak menggunakan teknologi ni. So rentetan daripada itu. Ini soalan tambahan lah sebenarnya. Boleh. Adakah perancangan hadapan entry level untuk juru X-ray ni dinaikkan daripada diploma kepada degree? Sebab dalam Akta 774 sekarang ni kalau kita tengok ada dua kategori. Kategori 1 dan kategori 2. Adakah dalam jangka masa akan datang akan diwujudkan entry level yang baru? Daripada U5 sekarang mungkin akan pergi kepada U9. U9. Okey, kita dalam akta ni ada beberapa profession yang ada 2 level of registration lah. Itu memang untuk kita nak adaptasi tu sistem sedia ada production of the graduates. So we have to, kita tak nak tinggalkan siapa-siapa. But definitely eventually of course the upgrading will happen. But we have lot of maybe keputusan dasar ataupun polisi sedia ada berkaitan dengan akademik ni, we have to leraikan dululah. So it will happen but immediately kita tak berapa nampak lagi because kita ada our own in-house production diploma level KKM. So itu kita kena hormatlah dasar kerajaan sekarang. But if there is any upgrading happen, of course BSKB akan main peranan penting and definitely profession has to be terlibat sama lah. Ni not only for juru X-ray, yang untuk profession lain yang seangkatan lah I would call it. Okay, berdasarkan kepada apa yang kita bincangkan tadi tentang AI, inovasi dan sebagainya. Dan dalam teknologi dan inovasi ni memang kerjaya juru X-ray bukan saja sekarang ni diperkatakan bahawa perubahan kepada dasar pendidikan juga mempengaruhi perubahan kepada kerjaya itu sendiri. Jadi dalam keadaan teknologi sekarang, dengan kemajuan teknologi seperti AI, banyak peralatan-peralatan yang digabungkan dengan AI dan automasi dan pengimejan ketepatan, apakah tahap kesiapsiagaan yang diharapkan daripada juru X-ray ni tentang perubahan-perubahan yang boleh dikatakan setiap hari ada perubahan tu? Exactly, okay. For me, bila cakap AI, ada yang takut. Okay, they feel that AI will take over the job. Yes. Tapi that is a concern absolutely basically. Not. Yes. Yeah, absolutely not. Mungkin dia boleh kurangkan sedikit bilangan yang diperlukan, tetapi will never take away the peranan daripada juru X-ray sendiri ataupun any other profession yang dealing with AI related services lah Dan yang realitinya adalah if you don't want to be left out, macam tadi takut dan left out, you have to memang bersiap siaga. So meaning you have to prepare yourself. Number one, you kena belajar that technology lah, if the AI is there, you must understand how it works, what's behind it, how to use it, you have to know. Dan juga pada masa yang sama, we have to sesuaikan dan juga mungkin modify cara we do our work to suit to the technology that we have. And importantly, kita kena gunakan teknologi tu dengan selamat
dan juga penggunaan has to be beretika. Hmm. Now we know Yeah, kita tak ada akta sangat untuk AI related technology Yeah. at the moment. Mhm. People are thinking of it and trying to bina, but there isn't. But bila tak ada akta doesn't mean kita boleh buat sesuka hati. Yeah. Mhm. So the ethics of a person as a professional, especially bila berdaftar bawah Akta 774 ni, you have to maintain and make sure you comply with. Itu yang kesediaan Yeah. kita perlu buat. Bina your own capacity dan ensure that your amalan adalah beretika. Itu sangat penting actually. So dalam Akta 774 tu sendiri kita ada ethic and the professional conduct. Yes, exactly. Yeah. Exactly. So adakah ini akan juga mengawal Okay, it's not specified about AI related. It's a generic ethics which cover our conduct the whole profession in the throughout as a professional, how we behave, how we talk, how do we keep the confidentiality of the patient, and also batasan kita bila kita deal dengan our customers and clients. Itu generally. Tapi of course benda tu boleh extrapolate into when you use AI, how do we use it in a better way, kan? Especially juru X-ray, your kerja ni is very intimate dengan pesakit. Yes. You deal very in a close maybe confinement space dengan pesakit sebenarnya, ya. Sometimes dia punya privacy pun we have to take care. Confidentiality another thing. So ini semua adalah perkara yang kita kena amalkan. Tak kisahlah AI non AI, ini penting. Yes. Ya. Okey, kita teruskan dengan persoalan seterusnya. Bukanlah persoalan sebenarnya, pandangan seterusnya berdasarkan kepada apa yang kita bincangkan tadi, untuk mendepani proses-proses ataupun the market demand, the world punya demand dalam teknologi, dalam inovasi ni, dan untuk pembangunan modal insan bagi pihak BSKB dalam kompetensi latihan lanjutan dan juga untuk peningkatan kemahiran juru X-ray sama ada diagnostik ataupun terapi untuk memenuhi keperluan dalam sistem kesihatan negara ni. Okay, maybe saya nak mungkin pertengahkan lah ya. As we know, the medical field ataupun medical progression is sangat laju. Okay, you can see many doctors are going for their postgraduate studies, subspecialty. Now they got area of interest, lagi very niche areas lah kita nampak ya. So when the doctors are progressing in that manner, kita sebagai ahli dalam pasukan tersebut kena bersedia juga. Okay, so it's so important that for us to have a proper capacity building for our profession, which I feel has to be very progressive, satu. And number two, jelas lah sebenarnya why we are going for our further studies, apa bidang yang kita nak ambil, because not to say ada juga ramai jugalah dia macam dah terbeban dengan kerja ataupun they feel like they just want to have the words terbeban is always popping up. Popping out. Lepas tu they just want to have a different environment, so they go for studies. But there are people that betul-betul they want to build their capacity, they go for their studies and come back. So we have to tengok apa sebenarnya why we want to go for our studies. When you come back, it has to be contributing lah to our profession. So for BSKB, we have to have we call it kita punya training need analysis yang sangat jelas. It has to be berarah dengan how the medical profession is progressing. Kalau your radiologists are doing speciality tertentu, kita pun kena bersedia supaya
we become the effective team member actually. Okay. So itu sangat penting lah. Itu memang one of the things that BSKB sangat mengutamakan, especially untuk macam pemberian hadiah latihan persekutuan pun, itu adalah antara perkara yang kita memang akan scrutinize sebelum kita akan tawarkan hadiah latihan Jadi tersebut. maknanya the feedback tentang keperluan tu adalah datang daripada profession itu sendiri. Yes, profession tu sendiri. Kita akan tengok juga whether it's matching dengan the requirement ataupun need of kesihatan tu sendiri. Kalau katakanlah sekarang we are talking about AI and digital technology, that's how kat situlah kita punya kena berfokus lah. So we have to move away from the traditional cara penyampaian. So itu adalah antara perkara yang profession kena tengokkan. Dalam akta kita juga, kita membenarkan practitioner yang berkelulusan daripada luar negara ataupun memang dia adalah bukan kerakyatan Malaysia untuk praktis di Malaysia. So adakah spesifik requirement yang diperlukan, bermakna yang seperti yang disebutkan tadi, perlukan adakah pengetahuan AI or the extra knowledge dalam bidang itu sebelum kita mempertimbangkan. Bila sebab kalau kita punya keutamaan adalah untuk our warga negara. Tetapi kita tak menghalang kalau kita ada practitioner daripada luar, provided mereka mesti berkelayakan yang diiktiraf. Pada masa yang sama, when they come, we want them to contribute dalam niche area ataupun speciality yang mungkin limited dalam dalam environment kita di sini. Itu adalah antara keutamaan dan of course dia kena berdaftar dan memiliki temporary licensing bawah Akta 774 lah ya. Dan juga satu lagi adalah macam academician pun kalau dia nak datang sini sebagai pengajar dibenarkan. But they have their own syarat yang perlu memenuhi dan juga yang temporary dietitian licensing ni kena diperbaharui every 1 year lah. Dia mesti melalui MAPISI ataupun kita punya council sebelum dibenarkan untuk praktis. Not melalui persatuan ataupun dia terus ada syarikat boleh ambil kerja. So berbalik kepada keperluan practicing tadi tu. Even dalam profession sains kesihatan bersekutu itu sendiri daripada tahun 2022 kita memulakan pendaftaran, tetapi sehingga sekarang saya rasa masih lagi ada yang belum mendaftar dan ada masih kekeliruan tentang pendaftaran dan juga amalan. Yes, So macam mana tu? Mungkin platform ni kita ambil kesempatan lah untuk promote. Itu ada sedikit mungkin kurang ke penjelasan lah kita nampak ya. Dalam Akta 774, sebab kita ni akta baru. So kita kena faham semua pengamal dalam bidang tersebut perlu berdaftar dan perlu memiliki nombor pendaftaran di bawah MPKBM. Itu proses langkah 1. Langkah dua adalah untuk kita terus mengamal, kita mesti memiliki lesen. Lesen tu adalah practicing certificate, which perlu mohon juga dan dapatkan practicing certificate, di mana practicing certificate ni perlu diperbaharui ataupun you have to renew every 2 years. Every 2 years. Ya, kalau kita ada nombor saja daftar dan memiliki nombor, lepas tu tanpa practicing certificate, kalau kita continue mengamal, itu adalah kesalahan. So kita ada tempoh sekarang ya, sampai 31 Disember ni tempoh peralihan, kita ada masa lagi untuk berdaftar. Make sure by 31st December 2026 tahun ni kita berdaftar dan memiliki practicing certificate. Untuk penjawat awam, berita baiknya the fees ataupun yuran untuk amalan practicing certificate ni adalah dikecualikan. Processing fee je kita bayar RM50 and get that. So bila renew pun tak perlu bayar lagi RM200 untuk renewal.
Tapi untuk private kena tanggung sendirilah ya. So maksudnya banyak kemudahan dah ada dan juga denda dia pun agak lumayan jugalah kalau katakan tidak memiliki practice certificate. So saya really menyeru semua pengamal di sana, come forward, register yourself and get your registration and also practicing certificate. Okey, kita sambung tentang kolaborasi tadi. Kolaborasi dan kepimpinan dalam sains kesihatan bersekutu. So, bagaimana kolaborasi yang seperti yang kita sebutkan tadi dengan seminar luar negara, perbincangan dengan luar negara, dan dalam profesi kesihatan bersekutu ni dapat diperkasa. Dan mungkin di mana peranan juri X-ray sebagai pemimpin klinikal dalam ekosistem kesihatan negara ni. Yes. Okey. Peluang kolaborasi banyak. Peluang kolaborasi banyak. Kita nak ambil tak ambil itu je isu sekarang yang kita ada. Mungkin kita bergerak dalam kita punya own environment of work. Kita ada doctors, nurses, you have your technician around. Okay, so we have to collaborate well. Jangan jadi kerja dalam silo, tak berbincang. Itu semua anti kolaborasi lah for me ya. We have to start from there. Mungkin level Encik Syawal lain lah antarabangsa kan. Mungkin kita fikirkan dalam our own environment. We have to collaborate, work with them. Not necessarily bila grade tinggi ataupun you jadi ketua unit ke baru you nak tunjuk kolaborasi lah. Even at the entry level, kolaborasi have to work and especially kalau ada perkara-perkara berkaitan dengan ordering yang nampak macam tak berapa jelas ataupun you rasa ini boleh mempengaruhi keselamatan pesakit, itu semua menyuarakan dan juga mempertengahkan your technical input is already for me kolaborasi. That's how we start actually untuk come to level Cik Sawan lah. Kan? So, kolaborasi bukan bermakna satu kita wujudkan satu environment yang wow factor something like that. No, the starting point is your own environment. So when kadang-kadang benda tu sebenarnya berlaku cuma kita tak perasan mungkin. Yes, and you become the person, suara yang boleh mempertengahkan perbualan sebegitulah ya. Jangan gosip belakang kata itu tak betul tu, kenapa doktor buat macam tu. No, you have to voice out. If you think it's a fact, dia adalah evidence based, memang beranikan diri untuk collaborate in that manner lah. Maybe little bit higher collaboration can happen between teams, between hospitals. Kan sometimes you share the same mission, so you can also have some collaboration in terms of mungkin latihan ataupun come together, you do your webinars, sebagainya, itu kolaborasi juga. So when you go even higher, maybe between association, syarikat, I know you are antara profession yang how today they support ataupun behind you is the syarikat yang bring the technology that we to call us. it now is our strategic partner. Exactly. Sometimes the new knowledge come from them. Tak ada dalam buku dah. So that kind of collaboration. Of course when you go in a better level, collaboration can happen even between profession. You have two profession actually with you. Dia tak boleh gerak macam tu lah. Dia kena come together in some event. And you also have your partners. You have your ahli fizik sebelah sana. Right. So these are all people who have to work with as collaboration actually. But when you go a little bit higher, of course you will become regional ke national level between KKM and also universiti pengajar. It's a huge thing that you have to come together, academician, which kadang-kadang kita jarang. Saya KKM, dia lain sikit. So we have to collaborate with them. So now you see got so many collaborating partners. You have your syarikat, you have your own team members, and you have universities go with, association, regionally, then internationally. Banyaklah boleh kita collaborate. So itu yang kita lah bersedia. So that is how MSR sekarang cuba bergerak ke arah itu. So kolaborasi dengan rakan-rakan strategik kita sebenarnya dalam untuk IT dan AI, saya rasa bulan April ni kita akan berkolaborasi dengan kita punya partner, dan sebelum ni pun kita dah berkolaborasi dengan institusi pengajian tinggi dalam melaksanakan beberapa aktiviti. So
ya mungkin Puan Manggas juga agaknya ada apakah yang cadangan daripada BSKB yang kita boleh guna pakai untuk sebagai persatuan untuk buat kolaborasi antara profession. Sebab mungkin sekarang ni kita tak nampak sebab kita bergerak sendiri-sendiri dengan profession ni bergerak sendiri. Maybe saya nak mungkin share my own experience as a dietitian. Saya pun dari bawah juga grow. Okay. At one point kita nampak memang bila di KKM kita banyak kekangan lah, kewangan, tak cukup bajet nak buat training pelbagainya. That is the main issue biasanya yang disebut. Issue. Tapi ada solution, tapi kita yang tak nak. So we have to collaborate. Macam contohnya MSR is there, any other association, and the third party also the syarikat is there. We can collaborate. Macam contohnya mungkin the module ataupun brain behind it can come from KKM. Sebab KKM we have a lot of experts in your own field. You want to have macam training module ke pelbagainya, but the facilitator can become the association. But association, your right hand is the syarikat. You can bring them in officially lah, everything happen officially, and you can have must have course. Identify dulu untuk terapi ke ataupun untuk diagnostik, apa you feel that must have latihan that almost most of your members ataupun pengamal mesti hadiri. Kita ada banyak-banyak, tapi prioritas maybe one or two that you want to do regularly. In a year maybe you want to do 2 times, first half then second half, then you get more people to come. So ini akan menyebabkan the trainers also they build their own capacity sebab banyak kali train lagi pandai. Then pada masa yang sama, you know, you're the pool of people who already gone through this training. So when they go back, they can really perform. Tapi keep an eye lah balik ke dia perform ke tak. So I have done that in my own profession untuk nutrition support in the critical ill, ICU care. Sebab when I become a dietitian, benda tu macam tertinggal, tak ada orang take up that. But when you start training, every ICU in the hospital memang ada dietitian yang well versed in that field. So dia boleh contribute, they can talk to the doctors, they can also do a presentation to the doctors how the ICU care should be. So saya betul-betul menyeru, start with that first. Identify khusus ataupun modul yang you rasa you want all the therapies ataupun diagnostic X-ray to go through. Dalam pembaharuan sijil amalan, kita perlukan CPD points. So talking about the trainers tadi. So kita ada train the trainers yang biasanya yang di recognized by certain macam DOSH ke something like that. So whether BSKB ada tak cadangan ataupun in future akan hasilkan the trainers yang recognized by BSKB. So for those yang nak dapatkan CPD point, you must have the trainers yang recognized by... Anything can be done. Anything can be done. Okay, sekarang memang kita recognize kalau katakan association ke mohon untuk CPD awarding kan, we do that. But if you think that you want to do a training module which you're going to have like TOT kind, we can also, tak ada masalah langsung. Yeah, because BSKB cannot initiate a lot of things into the technical things sebab kita do kerja cut across for all profession. We want the profession to come up, especially macam yang ketua-ketua profession di BSKB ni, boleh kita panggil untuk collaborate bersamalah. Yeah. So we have to build a platform where we can gather people from different not bidang, maybe facilities to come together. Kalau boleh knowledge ni kalau jadi kat KKM, benda tu kena jadi juga kat private. Kena jadi juga kat university. Kita tak nak perbezaan dari segi knowledge ataupun experience that we are giving to the patient. So peranan besar kepada association. Okey, terima kasih Puan Manggas. Tambahan kepada perbincangan tentang cabaran dan realiti tadi tu yang berdasarkan kepada tahap latihan,
kebersamaan ataupun kolaborasi. Masih. So apakah cabaran utama yang dikenal pasti sebenarnya dikenal pasti oleh pihak BSKB yang melibatkan perkhidmatan radiologi dan radioterapi, dan apakah pendekatan strategik yang untuk menangani secara mampan tentang bukan permasalahan, mungkin sedikit perbezaan je. Yes, okay. Nak cakap cabaran, kita tak boleh menidakkan lah. Ya. Memang banyak Banyak cabarannya, especially berkaitan dengan kekangan sumber manusia. Bila sumber manusia tak cukup, memang the next word is beban lah. Ya, sebab Yes. yang sikit tu akan terbeban dengan kerja yang banyak. That's obviously is happening. Tetapi yang tu kalau boleh saya tak nak jadikan sebagai batu penghalang lah. It doesn't stop us. For me, that's an opportunity for us to move further. Bukanlah alasan, ya? Bukan alasan. Tak boleh jadikan alasan. Tak boleh jadikan kerap alasan kali ataupun macam the tu. stumbling block. Yes. Yeah. Kita kerap kali bila ada something cabaran, kita terus kata penghalang tak nak bergerak, kan. So it doesn't happen like that. So we have to jadikan dia sebagai satu opportunity. For me, as a pengarah BSKB, saya nampak first opportunity came bila we talk about health white paper, which link with transformasi kesihatan. So kalau katakan transformasi kesihatan, dalam tu ada banyak aspek disebut lah, dari segi pencegahan, lepas tu talk about optimization of services, pelbagainya. So walaupun tak ada cakap lah health dalam tu, for me that's an opportunity. Kita patah balik with all the 29 profession yang kita ada, kita memang boleh contribute ke arah transformasi tersebut, ya. But daripada nak cakap kami menyumbang, kami boleh pelbagainya, so now kita building 10 years plan which kita call Blueprint for Allied Health Workforce 2026 sampai 2035. So yang ni dia akan merangkumi dua RMK lah, Rancangan Malaysia, 13 and 14. So kita ada short term, medium term and long term plan dalam tu, dan dalam blueprint kita akan sentuh ada 10 areas. Kita ada priority areas including workforce planning. Tadi kita tak cukup orang kan? Okay, now our workforce planning ni adalah need based workforce planning. Bukan outfit, bukan tengok katil number, no. Need based. What is the really need of that perkhidmatan? So meaning that this is berdasarkan populasi? Boleh jadi populasi, boleh jadi disease, boleh jadi technological advancement. Bukan satu elemen saja kita ambil dalam need workforce planning. Kalau some of the way that we do adalah based on satu indikator je. Biasanya satu indikator berdasarkan on population. Yes. So apa yang dalam laporan kesihatan sebelum ni, satu juru X-ray nisbah dia 1 kepada 13,000 adalah berdasarkan populasi. Kita pakai itu dulu. Until we do the need based analysis, in that dia akan sentuh berkaitan dengan all this lah, technological advancement, mungkin disease itself is actually is changing, semua akan masuk. Sekarang macam maybe other profession berkaitan dengan mental health. So ni adalah need based. We're going to have that. And the other area that they are looking is career development. Kita pun tu cabaran juga, career development untuk allied health ni, walaupun dah sampai PhD balik, situ je lah, not really looking into itu yang soalan je tadi, adakah entry level tu akan berubah di masa akan datang? Not as entry level, I'm not thinking that you already masuk kerja, so apa jalan saya? Where am I ending? Our destiny kita nak tengok juga kan. So that some of the things that you're also looking at. The other thing is, of course, you so much talk about innovation and technology. Itu pun kita ada satu area focus that looking at. And also the data and also innovation is some of it. And the other thing is public security related sekarang. Dulu ada COVID, tak tahu apa lagi akan datang. How our allied health akan bersedia. Macam contohnya juru X-ray diagnostic was really pressured during COVID-19. So itu tiba-tiba kita tahu, kita ada peranan begini, tarik sana tarik sini. Tapi dalam plan strategik ni, we going to have how do we prepare ourselves
bersedia untuk kalau kejadian-kejadian, could be disaster, could be infection, pelbagainya. Itu kira key areas that they are looking at. The other things that they are looking at also enablers, yang macam mana dia boleh sambut. Salah satu adalah leadership and governance. Leadership againnya adalah health profession. Please show your leadership, be visible. Ada suara, tapi suara yang bagus lah. Berhemah lah ya. The other thing we are looking also into areas that very important for us dari segi capacity building, pelbagainya lah, leadership. So dalam blueprint ni, based on all this, we are coming up with macam plan strategic for next 10 years, which every implementation plan tu dia akan ada action plan, siapa in charge. Most probably some of the association all will be involved as well, because we want the association to have also the capacity to accelerate things for the profession. Because you have that resources yang boleh buat ya. So ini adalah perkara yang saya rasa cabaran ada, tapi opportunity pun ada. But how we plan ourselves to ensure that we are future ready, we are relevant still until years to come. Ya, kalau kita diketepikan, jangan salahkan siapa-siapa, is us. Kita yang tak bersedia. So kita harap daripada BSKB dengan adanya blueprint ni, we can bring all of us together and be ready for the future. So the blueprint is part of the white paper of Kementerian Kesihatan menyahut the reformasi we are looking at. The white paper, dan kita keluar blueprint untuk sains kesihatan bersekutu. Yes, exactly. Okay. So kalau kita dengar tadi, timbul balik daripada Puan Mageshwari adalah leadership. Kalau sebelum ni kita dengar make yourself visible. Tadi ada juga disebut itu make yourself visible. Part of leadership. Bermakna dalam situasi sekarang ni, maknanya the leadership is the most we are looking at untuk the profession to grow. For me, leadership bukan pangkat, bukan power that you have. In your own area, in your own scope of work, how you are showing your kepimpinan. Some people say, saya belum sampai pangkat tu, saya tak boleh jadi leader. No. Because I'm only U5. Siapalah saya. No such thing actually. So the leadership, definition of leadership is not pemimpin, so-called direct translation of you must be seorang pemimpin, something like that. It's not the direct translation. So kita ambil the point from Puan Pengarah tadi yang katakan leadership is not the pangkat yang you ada, but kuasa yang you ada, but what is your initiative into that? How you portray yourself, how you contribute. Itu yang paling penting. But eventually, if you show a good leadership values, belum jadi betul-betul jadi ketua, tapi you show the leadership values, that thing will bring you far actually. Okay, terima kasih Puan Magesh. Banyak perbincangan yang kita dah bincangkan sebelum ni daripada sesi tadi tu. Dan untuk soalan yang terakhir ni sebelum penutupnya, kita nak dengar juga nasihat dan juga amanat daripada Puan Magesh selaku pengarah BSKB. Apakah nasihat dan mesej yang ingin disampaikan kepada juru X-ray di Malaysia ni untuk mendepani ataupun menghadapi cabaran tentang apa yang sepatutnya bersedia untuk menghadapi cabaran-cabaran dan juga teknologi-teknologi dan akan datang, dan menyahut saranan daripada kerajaan untuk transformasi kesihatan negara. Terima kasih. Mungkin bukan menjurus kepada juru X-ray saja, ini keseluruhan health lah. Dia punya message sama je actually. Perubahan ataupun penambahbaikan ataupun recognition is all happens from us sebenarnya. So kita kena prepare ourselves, upgrade yourself, dan juga amalkan integrity dan juga jaga keselamatan pesakit in your own perspective lah ya. Yang pentingnya adalah tingkatkan ilmu dan juga kemahiran, dan pada masa sama
ada a kind of confident that kita yang boleh bina ourselves, ya. Not necessarily berharap kepada association will do your role in your manner. BSKB akan do the role in our own perspective. Tapi sebagai individu kita kena bina sendiri, ya. Yang kita katakan mengenai latihan, pelbagai perlu ada. And remember that manusia yang berilmu dan berprinsip dan juga confident in ourselves akan membawa perubahan kepada sistem kesihatan. Sistem kesihatan doesn't change us. Kita yang akan mengubah sistem kesihatan dan juga membantu sistem kesihatan secara positif lah. Macam-macam boleh tapi secara positifnya lah, ya. Yang paling penting adalah teknologi berubah, sistem boleh berubah, berkembang, tetapi nilai profesionalism kita dan juga integriti mesti menjadi teras untuk all of us, ya. Tak kisahlah juru X-ray ke ataupun lain-lain profession. Make sure ensure that kita always berteraskan nilai-nilai murni sesama kita sendiri, menghormati antara satu sama lain dan menyampaikan perkhidmatan kita dengan nilai kompetensi dan juga beretika. Itu yang sangat penting actually. Kalau kita ada prinsip sebegitu, yang lain-lain tu will fall into the picture. Okay, that's all from me. Selamat maju jaya. Okay, terima kasih Puan Mages atas maklumat, atas perkongsian dan juga atas nasihat yang diberikan. Dan terima kasih juga bagi pihak Persatuan Juru X-ray Malaysia kepada Puan Mages yang sanggup meluangkan masa dalam jadual yang sangat padat. Dan juga saya difahamkan bahawa mungkin ini adalah temu bual terakhir kot dengan pengarah BSKB kita ni, Puan Mages. Sebab saya difahamkan beliau akan bersara. Ya, beliau akan bersara. Jadi terima kasih bagi pihak Persatuan Juru X-ray Malaysia kepada Puan L. Mageswari selaku pengarah BSKB atas usaha yang berterusan untuk meningkatkan profession sains kesihatan bersekutu dan juga pelaksanaan Akta 774 dan juga segala perancangan dalam blueprint tadi tu. So semoga apa yang telah dikongsikan, apa yang telah kita bincangkan dapat memberi manfaat kepada juru X-ray di Malaysia sama ada diagnostik ataupun terapi. Dan selamat maju jaya juga kami ucapkan untuk Puan Mages. Selamat bersara. Okay. Saya walaupun bersara, saya akan teruslah contribute dalam my own capacity untuk Al-Ahad profession, dan juga saya harap in the future kita pun akan dapat kerjasama yang bagus daripada all of you supaya kita boleh bergerak bersama sebenarnya. Once you are Al-Ahad, forever Al-Ahad. Okay, terima kasih Puan Mages. Dan dengan itu selesai untuk sesi podcast kita pada kali ini bersama Puan L. Mageswari selaku pengarah BSKB, dan bagi pihak Persatuan Juru X-ray Malaysia, terima kasih banyak-banyak Puan Mages, dan terima kasih juga kepada semua yang menonton rancangan ini. Terima kasih. Terima kasih. Okay.